Vanoi gam tina kuki chate ho zosi na bon chawin ni thapha phaltha November ni sim somni wasan ni Wednesday ni khuin jong ni tha thu so ngai ki hiti thu so an ngai taw hiti mai lei thing noi mi aram bai tingol hole valley based insurgent groups VBIG son an chanli uwa Assam state Kachar district hupsung Jirigad akuna an maddo o hidana kukin pi Jiribam tamenglong en none en an phondo o Tahchapa Haojoel Doungel thilong cho Martyrs Park Sehken muna vuilem dinga seitha ahi to khilonin Tahchapa thilong cho ahin podo atawin tatbung khusuanga kunin ankipan do atawvi Tahchapa Haojoel Doungel thilong cho kaimai community hall muna kuki khanglai lompi kaimai ho mopuna noya vaithun na le lunghempi na kingon khat anei dingo hin chuchi kingon achai tiengule sungpi lamka zona ahin podo deu hitai Khaidem mani lamkai na a kisim do mei lei ho kiloi khom na khat taragi jesu ti a kimin vo hon tuni khu chun thupun khat an bolovin Jiribam gam sunga thil so hot o kisain kuki o thi mo chanovin kuki thing noi ho chunga got na peding golovin Government of India Minister of Home Affairs in Imphal phaicham sunga police station gub hop sungin Armed Force Special Power Act 1958 ahin nungkoi kitaw vitin phamos anau thu ho phungdo vi Manipur gam sunga fake encounter CM2 ball to a tingnoi mi kho kithana case sangle zangale somni leget hi Supreme Court a umsa hitin taragi seisu hon aphongdo win sipai thane ina Armed Force Special Power Act akinung koi kitna chunga taragi seisu hon phamosa anau thu ho aphongdo vi Manipur gam sunga sipai ki koi ho hin gale tol ho asuthip zopo vetin zong aphongdo win diman phabep an bolu vi Jiribam zakurador muna kithana a panla ho kuki thingnoi mi ho got na pi hen lang chuchi chungchang thu ho a khulchil na neidingin Independent Judicial Inquiry Commission sim do hi hen chule chuchi mi thala pang kuki thingnoi ho dan puwa ko hi hen unlawful organization khada phun do hiu hen chule Women and Child Commission hon chumunchu vilna ganei hen lang thuta khuldo hen chule chuchi mi that ho chu pokso 2012 kiti chuchi dandung zuya chungthu utan hi hen chule vanoin adi lo pha sa lowo sipai thani na Armed Force Special Power Act apspa lado hi hen tin khaidem mani holoi taragi cheisu hon phongdo vi milong nupi ho kiloi khomna Naga Women Union NWU holoin thupon an bolovin galetol ho a numei chapang kitong kha ho hi apapon meidoi man hi tin aphongdo win meile hole kuki hon galetola numei chapang thading su sitting voting chule numei chunga sit na ho khan sit na ho abolo hildiu hitin tep na jong na bolo vi kuki ta chanu ho mi tamta mel sita ki thawa chule chapang thakhat thing pan beb baby sak meile hon atha laiwa hichi NWU holo hi hoilaya num ham ti lo the hi pon hichi NWU ho jingse jong hitalovin milong tangkhul CSO TNL holo in jong thu phon an bolovin Jiribam thilso chu phamos anau thu ho phongdo win kukile mei lei ho gal ki do tenin chudawang ta amon na nei lo mi thlam ho atha ho chu tulai phala ki loi khom na ho society ho amun anei ta poitin phongdo vi chule rome CSO RNSOM hon jong thu phon bolovin Jiribam gam sunga nu zo sangkim ki thana le mei lei mi gup ki thana chunga phamos anau thu ho na phongdo vi Manipur gam sunga gale tol ho zile Imphal phaicham sunga mei lei hon ki phinna abol ho zi chun Government of India Minister of Home Affairs in Sipai Officer Alin Pen ho phabeb ahin solu win Director General CRPF DG CRPF zong ahin solu ahin akinung le thu head hinai pon den jingna lai hi ding ta san hin chukit le BSF Additional DGP achi sa phalha November ni sim som le thumni kho chun nili sung dingin ahungin ahin la galetol ho zin akinung le hi la ye BSF ADGP Rajiv Singh chu BSF IG le BSF DIG an thlon pi in Manipur Police DGP Rajiv Singh le Additional DGP Law and Order Lupeng Kailun to an kimuto ovin BSF le police so pan khoma galetul hi sutang na dinga panla khom na ding thu ho in ki hona ananei vi Senior Congress leaders chule Union Home Minister Louis chukit le Finance Minister Louis an hi P Chidambaram in Manipur gam sungchung chang thu a athu sei ho cho mei lei hon hata an do dal nungwin Manipur Pradesh Congress Committee lamkai hon chuchi chungchang thu a chun su thing an bol taw vi
Congress leader oi bobi na sei na chuchi Congress leader P Chidambaram thu sei aki head chun Manipur Pradesh Congress Committee lamkai hon Congress President Malik Arjun Kharge kan het sa loi win Exxon ahin la loi na dingin kan het sa vetin I bobi na phung do e Manipur Pradesh Congress Committee lamkai hon sei na wa chuchi P Chidambaram thu sei chu ama mimal hina a apun do hin Congress Party to akisam kaina imacha umpoitin aphung do vi Malik Arjun Kharge Congress President in panahin la to khilhon chun chuchi XA P Chidambaram in Manipur chungchang thuo aseina chu anala do otaitin I bobi na phung do e Manipur Pradesh Congress Committee MPCC hon ki hona anane win P Chidambaram chunga Exxon la hina dingin thulu nan semuwin Congress President Malik Arjun Kharge lekha na thodwin Chidambaram chunga got na pi hi hantin an het sa tawvi chuchi nge na bol hot cho oi bobi gai khan ngam ke ranjit th lokeshwar chule Congress MLA Lui Ho Congress Minister Lui Ho le Manipur Pradesh Congress Committee member phabeb ho hiwin agoma misom lege din chuchi lekha cho Congress President Malik Arjun Kharge hinga na thodwe hi Meilhei chapang amale ma climate activist dana anki seya tu chunga le tola na sata pan lajing chule galman cha cho na dinga na sata pan anala a crowdfunding sumle pai tamta ve na don khoma meilhei thingloi mi ho adinga thermal camera hole drone ho chule thingloi mi ho adinga sile chen tamta ana chodo Licypriya kanguzam kitinun gale tol chungchang thu ho a zolenal an the thang jing ho bangchun tu chung Jiribam thil su azong chun meilhei mi gu an ki hol mo a thina tu ho chungchang thu ho a social media thu se ho ji chun government in a Facebook account chu an khapi ovin a hi le IP ham khat kilapi an ba sa tan Manipur government gi nan satain hin bolin aung thlung ding ni thum sunga ka official Facebook account nei khapi u hi na hon do lo wa hi le Manipur gam sunga tu ni chan ge ya anum khalo hil ki phinna hoise ta khat ding hi tin state government gi na bol tai chuchi chapang no chuna seina Manipur government in phat ka te pi sunga ka official Facebook account ahon do lo wa hi le Delhi khopia parliament house maya keima le keima meya kakihallih a thiding chan ge ya thulu na zong khala the hi tin aphong do e chule amanu na sebe na ka Facebook account ai ki khapi ji a Manipur gam sunga chamna le mona omding powa hi le thizong leng kho ka sapoitin chuchi chapang no chun an phong do in chule amanu na sebe na nang ho banga mi ho thlepla na ding mai maya kitip na nei ka hipon chutubang lunggel nei ka hipoitin zong na phong do e chuchi chapang no X account jong chu Government of India in India gam sunga na khapi ovin a X account chu gamdang foreign bowa vethe hiding hitai India Information Technology Act 2000 noya Government of India in chuchi meilhei chapang no X account chu India gam sunga an khapi o hi chuchi chapang no chun social media an seina chun Jiribam gam sunga ki holmo chapang neu pen chu mola aje bowa amit ekheu do wa chule numei ali zonu alu chang chu aje pende owa chule nupi khat chu silechen kivon lo hila akeu changa mu do an hin chuchi nupi nu chu asu si do wa atha owa chule numei adang thum ho chu hinglaya an hali o hi tia eksa an sudo ji chun Government of India chuchi Licypriya kanguzam kitinu X account chu India gam sunga an khapi lo hi chuchi meilhei chapang nun seina hichi Government of India in athil bolu hin kuki ho to sot naw apot chen na khat hi tin zong phung do e social media X a azo onal aso do a kuki su min sin na dinga social media aso do da na akigel jing wang chun India gam sung su min sit na to khat hi ji chun Government of India in chunga action ahin la u hitai chuchi meilhei chapang nu Facebook account le Twitter account chu India gam sunga ki hongdo thei ta loading a hitan anawa the jing tai tuni kho ading in thu su chanin ki chai tai thu su ngai ho zo sin a bon chawin mangpha